Ask me, you're on yourself. Alright viewers, we welcome you once again to Kabacha TV. Is this your first time watching us? The station you are watching is Kabacha TV. What we will plead on your behalf to do for us is to subscribe to our channel, that is Kabacha TV, and then wait for a while. We got a bell under your screen, just press the bell for us. From now onwards, any video will be put in on our channel, you'll be the first person to get notification. We are also live on Facebook and TikTok. Just like the page, share the videos, leave your comments for us. Whatever you need to know or you want to ask from us, we are going to give you the answers to all your questions. Today we have come to Agbozome Klikor, a very notable place in the Volta region where there is a traditional festival going on, and we are coming here to capture all the details. Everything that will go here is what we are going to give it to you. So without wasting much time, let's just get into actions. Let's just get into the videos and see what is actually happening. Yeah, formula. Nenama migala Klikor apa gama. Agbanya Klikor apa gau pa goji igba alo Tagba igba. Iko ga yana ba ava igba. Nenama mile Kli-Adzima pekpong le Klikor apa gama. Ye ni okpo le paku mafia mi ebli kplom ebli la fi. Ye Amerika la fi o yone be elu. Eblia nenama ye o tona etuna ko dana jenkple no gbocho gbaje o dana jenkple ko na etro pe kon ka kura lu anwa elua ye o tuna na asovie mamia kloga yi afi ko tuna le o tuna mi afia mi mo kata elua ye o tuna o chaka ne ple sukle no chaka ple sukle a o wona trongo wona gbadudura tohe data o zuna communion alo do dansa san alo nsei ka mi khona le ava kla pakata ta elua yoko na aja tropa ja yo yona elua yoko ko woni ta akpa kabia zorango yo na mi akpo atre malafia aja de ya ochu elua de ochu a ebo chuchu enye ye nya ja esovie oko sukliko oko sugar ko ga bli awo gbadura reta ka azu communion ya yira ika miaza akpa yo nupola na ma miga yina da mizon yina da Afrika wo aja chumle Afrika chuna ja kple blia ko dana togbia pa akpla lo tropa akpla ko na konwa mina da Afrika wo aja chumle ne mi akpole ko chuna aja lai nana ka vovo ma chakane o ale ko wonia ne mi akpera akpa yo miato no pola na ma mi gavado afia e ochu na jalea ye ekpe aji ochu jachunla o yo ne ba ete
ete oyone mama te ete oyone nana ma ajaye achumo le nyonwo chu ye nana ma ochum ha opo na mpo ono mpopo ni ke nyopa kuhe ni ta va fiaro ni ke jimo le kata ono glom e atro wona opa biabiao kata bodono ta nana ma mi dadawo ni achum wo elu achum ike otrozu aja alo tropa communion ike mi khona na fudano ha na pondanchi akweno alo aze na ale onya na kpotane akpa na do na manyunyu no asropo manyunyu no vi dolala kwenye to vi panya un shangwi ka ku he ikeje gbogbo ku he de share ka matakpo ne ko na va ye na hojaya na gbadura da tan no ko ha kpo ngodo eta na kpo apashapa mashama vana ba yokpogo mole na pa konguyama akpa na mi. Your viewers all over the world, as you can see, we're still at Klikor, Apagama, Kli-Adzima shrine. As you can see, our women they are grinding the millet. They are grinding the millet. The stone on top, on which they are grinding the millet, we call it ete. Yeah. So they grind the millet into a powdered substance we call a jar. So the millet is then the jar is then mixed, or the powdered millet is then mixed with sugar. And then the priest perform or do special prayers over it, and then it becomes a communion, or the jar that we're talking about, that we normally take. Any problem that you have in, being marital issues, being spiritual, any spiritual problems that you have, whenever you come, you take the jar, and then you pray over it. Whatever your problem is, you talk over it, and then you take it, your problems will be solved. So we are live at Klikor, Apagama. Thank you. Stop, easy. Just stop. Let's organize ourselves. mi o togbi atuajaraka baraka
amayingodo medrokiro bi ajogo mia togbi mia fofo mi yo emi o togbi agbanhun mo cha gbleto mi yo emi o togbi asipori pepe mo gba ngbo asipori han ngbo yiga togbi mi yo emi o togbi adalan mi yo mi o togbi gbanla mi yo mi emi o togbi gagli sagaraga ologboyin tolo mi yo mi o so rosa mi yo mi emi o pofa mi yo mi o bodrafo mi yo mi emi o dojegbe mi o palima mi yo mi o han bleto tradra mi yo mi emi yo rodomo bo mo diako mi yo mi o katako gako amajang bele da klashi do ma ulama halan ku gala togbi mi yo mi mi o mo li foja da de fi mi na hai togbi mi yo mi o godia mi yo mi mi o dozunyo mi yo mi o jamaki mi yo mi kofa mi yo mi o da chi klbachi nyama kuma kuma ka mo ho gbadasa mi yo mi o chesu atu ya gbeyan si lawe laote dawon ga kleka lodun mi yo mi o bosoka amago ya okututun mi yo mi katako gako devio katako gako amajang bele da klashi yo ta fon son devio we omle mi yo mi o zamolo mi yo mo ibo mi o bugi mi o pasabli devio tu do ko mi yo mi fo ma jegba mi yo mi Ghana jin apadi ya onyaga mi yo mi agbo mo nyi mo yo support evie ahia bu gamaru mi yo mi yo Tagba ya gamano ogogo mo mi yo mi kojo hanga mi yo mi o bodrafo ye ga yo ka na di diva mi asagbe ya mi o palima mi yo mi o jegbe ebe no sheje shi odu mo sheje raka jamaki pofa mi yo mi o chichi koklo mi yo mi o amanya o mo gba mu mi yo ma gbovu blagui mi yo mi o togbi omi ni no di mi anu baba togbi gabiun na hiao emi yo mi amugo yo futa ona kwe de vi ona nya gbalon ba kwe na de vi katakata su kwa ona nya gbalon ba kwe na maji mojo no jiji ni moja ga moji na ko roli ato mi la tia ma sia ma taro ji ngo ko ba tia na kota ni divinero ahaka tote go me ha no gome ni moja ga moji na ko to bi mi da moji na ko ni na mi mo sha mo ta ru din o koko ba yi me okuta mo yo lo top mo yo lo yo bu top na jo je jino o ko ra gudu o ko ra Mashamba top. Minamo. Baba. Okay.
Side, no middle. Side, no middle. Side. Side by side. Come on, side by side. Come on. Side. Let's move. Go back. No camera. Okay, a penfone ashare for your mama kwaba and then so ediba Kabacha TV so and so emreno edru set yedi and dada jumedia eye amamreno edi bebreo sana ye ne dada no ye chin on mine mu sana be ya amamra ye real free no ye besan akofa ababiom tete no ye ho se enanano mu de amamre amane ene ahamedro a de bia meka no ene didi djuma ye ho se esi wom ye se ene ye gi ade ato ye ho se ye be chin on mine mu nyina na afi nimdia efree team anani ndia ye ene nkwala ye hu emfa yamamre ne hu no ye beko akosua na afi ye de abre na wo asua adepa ade efrim se na be ya wo de bebo bra amane esi uye se na ye nanano mu di bobra e wotetemre mu mane esi wom ye no enti se ene ye first time a wo hwe ya ne a wo hwe e Kabacha TV mesre se obe subscribe wi na afi wa twen kakra obe so edoma bi ebeba e screen ase na afi wa mia edom ne so fiti ene eko video foforo bi a de beto ye channel ne so no only first person na
usa ebeka afi so your Facebook and say Kabacha TV like a page like a page we are now share video no na afi comments bia ewo anasa sem bisa bia ewo person ubisa ye no de bisa ye be kinkan afi ye de ehu emwaye amaw sanso na ye wo TikTok no say Kabacha TV share video no na jai wo comment emfa to emfa maye aye no amamre no na emre do say ye de bebre no te ye hu say ye papa nkasa ewa ha a Tagba have Kabacha ye bebo apen na afi amamre any amania ekoso ewa ha no ene den no wa chirechemu e de amaye se ne be ya metiase wo so obetiase se ne be ya ochina bi o kan wasema ohun se na o de beka no na afi nimdia e wo se wonya efa ho no wo so wanya sa nimdia no se na me ka chero no ye ne ye papa eba ebedi nkomo bebi a ye wo agbozome Klikor festival a ekoso nia ya omoye no afi bia na emre so say afi we so omode sa festival na ebebro nti ye bo apen no na afi enne amamre a ekoso no oni wa chechiremu e de a kire okay papa ye ma akwaba e de ba Kabacha TV so yo anuanom misume mama akwaba e de ba amamre fi ya hu ya pa ya jide se wo so wo me ho dendin di se ko ta blush ati ya dada jumedia ya di bre ya comfort aye amamre adisuano na ene so emre edu se ya bebo apen wo na afi ichechemu bia ewo ho no na odi amaye enti na ene yo me timunkan ene eya amamre da okay edima yen nipa ye free akru a ye friend Klikor ene eniye ya amamre eji ahoden foforo efi nananu mu nchen emi se mre bi twemu maka kira mansan nyina se ye nananum niama omudi jaye no ehu hia se ye nsankofa ye nyina ye nsankofa nti se wo bedu hanum sisi a wo behu memma kantinkan omo wa ha obia pe nia obeya nkoso beba na brabo mu Tagba nti wa uti fie se me kwa asole bisa hu se bibi tuwa daben ena Yesu beji visa ebe fi Israel no abebua wo e wo Ghana Tagba se wo kono wa anye visa nso a ende nia ebe ha wo no anase bra wo mu no wo be wo mu sa ye nananum ye papa no amamra omudi jaye no e wo Klikor no ye wa mamre no ntichiremu anase ye wo fie miensa ejese wo di ade simoka so a enhwie nti ye wa mamre no miensa obatimi achechemu amai ye wo afagama ene ye wo ablochivia ene ye wo ablogama nti omu nyina ya mamre nti obetimi sa mamre we a ye no nti ase na ewo mu ni se ye ebe kasa mo no ye kano evosasa ha nananum ti said the way ye nananum a omuwo aman konfo no sa afiso a omu ya mamre a betimi aboa kro no kro no betimi atena se wo a wo dwa dwumbone wo kro no ho no ende nananum ni wo be kan boko nti sa mamre we a ye nananum eye enne no obi a wa ha anase obi a wo fie a wo wadwempa a wo ye Klikor ni se wo nya Klikor ni kra na se wotemi ba ha na se wo wadwempa e de ba ha nia ohia no ansa na fi no be wie no wonsa beka ne je se ye nananum e ya mamre e di ji ye nkoa eni ye nkoso eni ye niama nyina ye be ye wa fi no mu no e nananum enche ubehu se omba be ma communion we na communion papa no enye nia omudi shiobolo aye amuton mam wo asole dem no dabi enye ono Tagba havon Kabacha na me ka sei enye ono we eya mamre communion udi we ya afibo okay baba me pese me bisa
ye kasa no ubo nyamesum ewom. Good. Tete no omo ma ya ti asese Yesu sum enye nyamesum Yesu sum. Eje se wenum eye nyame nti ne nananum tu nyame che. Okay. Nti wo de se na wo ti ase bia se ida se nyamesum ana Yesu sum. Ya fa ni sa tete no omo ma ya ti asese empanyimfo a eye mema ebewra kronkron bia na omo ni nyame akokasa omo beba abontin ansana omo the news nyame ka kire omo no omo de abema woma omo te abontin enti na sesia no Yesu baaye no omo se omo aka oba eni mema nyina abom ene festival na ye baaye no ana se ye ba fitindra no ye hu se emema no ate wo ho ema no so ate wo ho indra ema no adi djuma ene nso emema na adi djuma adenti ena etisa Nianti a etisa de senti kiremu ni sei me ka kire mu de bia sei Bible no ye nananum na ekiro ye ena obro ne be wia ye uti ase nti se amanfo ehwe sade we a aha na ombe hu se amamre no ye nananum enja omamamre Yesu na obeka oba ne be ma ne bo mu no bisa hu se tema hu hia dipa na oba ne ye bra e wo sa time na oba de ye konkron na se oje konkron anya konkron den na wo kan ne eka ebo mu upe konkron na se upe boni nti ye nananu mu pe konkron e di ma obia nti emanu mu di omule mu na mema nu so di omule mu e na be ma nso na ye ti e di ma oba nti ba bia ye wo yi uhu oba ba ko wa ha titi no ye mfa kamera kra ma ha nanso ye ba ha ne ekofia nia asorifo no anase Yesu fo chidin se yakokum obi ya yese wa ha ene ye bompa ye edima nananum se ye di camera be ba ha ne akira manfo se anya bone so ne ye kwa ha nti adwen a omudwen no adwenfin kese ye nananum ene mu ade asin yen ene maya yaba una nakasa mu kire wa ebe ye den ena obekwa ko bisa papa se ne me nanakan no yampa da se nyampa una nanu papa hina na enyi ye na nanyi se mi papa nti me ka kire mo se ye nananu mu enjinsi Yesu no nia ye nananu mu ye no na Yesu ba ye na obeka mani mema na bum no ya yira ye nsan kofa okay oti ase Matias ti minsan bisan bio ye ba no ye nyina na ye nanti bai e ba beduru ha no ye wo se bibi ti se edan e wa ha sei ebinumu ebe gina ewo edan nanim anaso mutina form ena ebinu su efa echi na ometina edan echi nchichiremu ben ena ewo sadinu adentina ewo se yenyina ya rem men kasa bre eho ye powerhouse okay eho ye powerhouse de bia me kasa me ka kirem se nieme bi wo wa na ye kwan ho nti aha ye kwan ho ye ntimi mboso okay so ti asia ba bia obotuna no ye powerhouse nti niema ebe fi ho aba no ena ba yen nkola ne so anase yen a yeti ha nyina eba abehira yen nananum kwa akoya amamre wo ho amamre na omo ye wo ho no mini wu nyina yentimi enko ka ho asem echesa eho ye kwa ho okay nti yenso ye jitu se oye opanyi e wo sa amamre we mu adentina omu ko ho na wo a yenso ye jiwudi se wo ye panyi no oni hobi se asolifo no wiaye no omu wo catechist ena omu wo pastor okay ena omu wo reverend okay nti obi ani ni post okay obi ani ni post yes baby ayedu yi konya no ene ya banje no nti mini wo nyina no yamfa ya nto ho ya tibia maye yamfa ya nto ho nti ehu hia se mbekwa akotena sa konya na wosuro simi nti midu ha mebokutudwe midu fia wo ba me ncha wo so bebokutudwe ama me ete se me so mi sa wo di anim se obi aye ohini wo yes
Where communion papa? Communion papa. Communion papa. Udia, I febo. Niauhia, niaupe, ebeba wakwem. Enye, shobolo, na mundi dadam. Say a wine, I was solid demon, and ye be a Uba, Nanano Munchen, I work Klikor, Unya communion, papa. Why the rest? Bye.